어서오다. Hello. I also welcome the other dignitaries of Trinamool Congress on the stage. We have here with us we have with us AITC General Secretary and Lok Sabha MP Abhishek Banerjee. Give him a very big hand, please. We also have with us Goa State in charge, Mawa Moitra. A big hand to her. We also have our very own Rajya Sabha Member of Parliament, Louisville Falero. A big hand. Rajya Sabha Member Derek O'Brien. A big hand, please. We have with us former Member of Parliament Ashok Tanwar. A big hand. I want to see those flags flying. The flag of TMC should be flying high. We have former MLA Kiran Kandolkar. A big hand to him, please. He's on his way. Some leaders are on the way. As they come, I will be announcing their entry. I now request our volunteers to give our dignitaries a bouquet of flowers. Volunteers, kindly give a bouquet to Abhishek Banerjee. Going for space now. Just go and record her speech. There. Yeah. A bouquet of flowers to Mawa Moitra. In order to save some time, I request the volunteers to be quick so that we don't waste much time on this process. A bouquet of flowers to Louisville Falero. A bouquet of flowers to Derek O'Brien. A bouquet of flowers to MP Ashok Tanwar. आता आमची इंडक्शन सेरेमनी आयज kindly get the flags and Ice Bob Churchill Alamau, who was an MLA from Benoni constituency of National Congress Party, has today merged the legislative wing into the Trinamool Congress and is the first MLA of the Trinamool Congress from Benoni constituency. History in the making. And आता त्याचे इंडक्शन by Louisville Faleroच्या हातान जातले.
Chibai, Advocate Walanka Alemao is formally inducted into the Trinamool Congress Party. Give it a big hand, please. Let those flags fly. आता आमचे सरपंच आणि पंच आणि दुसरे लीडर जे आमचे स्टेजीर माचयेर बसलेले आहा तांचे इंडक्शन आमी करतले. म्हाका Advocate Walanka Alemao to do the honors, to do the induction ceremony. The following members will be inducted today in today's ceremony. Leslie Dorado, Sarpanch VP Seraulen. Vencela Fernandez, Sarpanch Benaulen. Simon Fernandez, Sarpanch Warka. Tamika De Silva, Sarpanch Ollen. Desmond Dias, Sarpanch Cavalosin. Sima Shanke, Deputy Sarpanch Seraulen. Hazel Martins, Deputy Sarpanch Orlem. Claudia Fernandez, Panch Kolwa. Merino Fernandez, ex-Sarpanch Kolwa. Vijay Fernandez, Panch Seraulen. Roland Fernandez, ex-Sarpanch Warka. Deepa Mala Mane, Panch Akebash. Pasencia Dias, Panch Akebash. Lina Rebelo, Panch Navelin. Nati Coelho, Panch Navelin. Alrich Coelho, Panch Navelin. Agnello Silva, Panch Seraulen. Damrod, Panch Kolwa. Lorena Fernandez, Panch Kolwa. Dennis, Panch Cavalosim. Roy Barreto, Social Worker Cavalosim. Neda Fernandez, Social Worker Cavalosim. Nelly Rodriguez, ex-ZP Kolwa. Ashok Audi, ex-Sarpanch Benaulen. Meninder Bandar, Panch Benaulen. Juan Francis, Panch Carbona. Godwin Dias, Social Worker Carbona. Leon Riker, ex-Sarpanch Davorlin. Adelina Fernandez, Social Worker Navelin. Agnello Dias, ex-Sarpanch. Maimunisa Anwar Sheikh, ex-Panch Housing Board. Nisar Ahmad Kilekar, ex-Panch Lumina Mord. Turki, Social Worker. Sarpanch, ex-Sarpanch, ex-Deputy Sarpanch Lumina Mord. Shobha, Social Worker. Habib, Social Worker. Abdul Karim, Social Worker. B.S. Ali, Social Worker. Josephina. I call upon Edwin to come on the stage and give us a song of welcome. A big hand to welcome Edwin, the master composer, who has written and composed and sung over 100 songs. A big hand to him, please. Thank you very much. A big welcome to Didi. Didi, namaskar. Kela Kobe. Song we are singing in Konkani. We are singing in Konkani.
ममता बॅनर्जी कुशालकायेन हांगा दिता येवकार वालोर तुका कलकत्ता तुवें भायर मारलो मोदी सरकार मातृत्रिजाक आदार दिलो म्हूण खुशाल सगळे गोंयकार गोंया जायते सुदारक ती करची आसा ती दिवन आयकात मुखार तिणे सांगलां गोंयांत कोल नाका हे आयकोन खुशालकाय भोगली म्हाका डबल ट्रॅकिंग मोले झाडां कातरूंक दिवची ना तिणे सांगलां लोकांक मादरीवती कोशिश दिवची ना हिल काटिंग केल्या पेज घालतली ताका आमी मागता ओल्ड गोवा हेरिटेज चर्ची रानी दिदी तुमी राखा We are requesting Didi to do the best for the Goans as we are having all faith in you. Since you told Mr. Luigian Falero if he joins TMC, he will be elected in the Rajya Sabha and you have done it. Really, we appreciate you. He know his scheme काढल्या Didin. कलकत्ता गृह लक्ष्मी स्कीम काढल्या आयकोली जातेली वर्साक बायलाक 60,000 दितात ती स्कीम गोंया येतेली कलकत्ता दिता तोशी दिली गोंयच्या बायलांक दितेली कितली खोशेची खबर गोंयचे एक बायलेक 60,000 घेतेली चर्ची आले माव गोंयचो राखणदार हे नेगार वसोंक जावचें ना कोणे गोंया कोंकणी भास पासून जावची नासली ताच्या आदारा विणे हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी मध्ये देस्तां सोपून शांती हाडल्या ताणे चर्चिल बोल्सांत घालून दुसऱ्यांक दिवपी आपल्याक पासून करूणे Didi, you have chosen the right person, Mr. Shashir Alemau, as I know him for so many years. And in my 31 cassettes, I have always introduced him because he is doing the best work. And really, he has done a lot and he will do a lot. This is sure, Didi. Shashiran जायतो वावर केला ऐका तुम्ही आता बेनावली कोलवाच्या लोकांक ताणे बांधून दिला प्रास कोलवाच्या लोकांक टॉयलेट बांधल्यात लोकांक जाईल एकूण त्रास बेगीन हेल्थ सेंटर बांदपाचो ताचो प्लान आसा तो पास आनी कार्मोनाक पिवपाक रावपाक दोगोज लोकांची पुरी जातेली आस वाळांका बाय टीएमसीन जॉइन जावन इलेक्शनाक ते बोसलां नावेली कोरोना वेळार कितली मोरपाची आदार दिवन साल्वार केली यूथ प्रेसिडेंट जावन कितल्या भुरग्यांक सवलती दिवन फुडें व्हेली वसली तरणाटी निवडून आयल्यार लोकां पासत जायती कोत्तेली दिदी झुजता तसो चर्चिल झुजता गोंयकारांक कितें वायटूय गोड तोर चर्चिलान डावीन सिटीचेर तोशें जायतें बंद केलां मोतीन दोर चर्चिला तातूंत टीएमसी आयला आनीकूय लोकां पासत जायतें कोर जागसिकेरा फाटल्यान तूं आमचो आदार चर्चील तूं कोणाकूच जायना सोर तुवें केलां तें कोणें आजून करूंक ना कोणें चर्चील तुका जोडवालो
देवळे करून बाप एडविन आता मागता बाब अशोक आवडी एक सरपंच बनावले आणि हांगा मातशें घेवन आमकां 2 मिनटां सांगो अभिजय प्लीज आजचे सभेचे मुखेल सोयरी बाब ममता बॅनर्जी चीफ मिनिस्टर वेस्ट बेंगाल तसेच आमचे गोंयचे वेस्ट बेंगालचे खासदार बाब लुजीन फालेर बाब पालंका आलेमो आनी मातशे बसलेले म्हजे फ्रेंड सगळे सरपंच उपरी सरपंच आनी लोकांना आज सांगो म्हणले पहिले आता तेणे म्हणटा आसतना म्हणले ममता बॅनर्जी म्हणटी टायगर वेस्ट बेंगालची हांव सांगूं सोदता की आमचे कडेन एक टायगर आहा टायगर ऑफ साऊथ गोवा म्हणून डिग्री आमच्या स्वामीन दिल्ली तेन्ना 1996 तो साऊथ गोवाचो तेजे लालेमो एक टायगर म्हणून हे दोनूय तर टायगर एक जायत म्हाका दिसता मोदी म्हणटा तें बॅकवर्ड जावन उरतलें तें तुका कांय हें करपाक शकचें ना कित्याक ही दोगांय तर मेळत म्हाका दिसता तेणें सगळे इंडिया ती कॅप्चर करतली अशी दुसरें म्हणल्यार आतां खूब जाण उलयताय चर्चिलान डेव्हलपमेंट केलें ना म्हणून चर्चिलान डेव्हलपमेंट खूब केल्लें आहा हे लोक तेजे वयत थिंगा आडखळ हाडटाय हें कोणाक आतां काल तर हेल्थ सेंटर करपाक सोदतालो तो थिंगा हाडायलें थिंग नाका ओपन स्पेस आमकां नाका हें नाका तें नाका आतां दुसरे कडेन गेले हेल्थ सेंटर करपाक थिंगा हाडायलें आतां ताणें डेव्हलपमेंट एक खारे बाजार केल्लो आहा हांव तुमकां सांगता डेव्हलपमेंट कितें कितें केलो तो खारे बाजार थिंगा रोड इतलो बारीक आसलो की इतली वर्सां थिंगा गाडी येताली बसी येताली कोलवा सगल्यो बसी हे सायडीन येताल्यो पयल्यो थिंगा वयर ओवरब्रीज जावचे पयलीं तेन्ना एक दोन मोटरसायकलवाले सायकलवाले थिंग पडोन येताय तेन्ना आमी चर्चिला रिक्वेस्ट केलो तो हारेबान मातसो वायडनींग कर म्हणून चर्चिल ऑपोजिशना आसून तेणें तो अमावंट पास करून गेलो 25 crores आनी ते थिंग डेव्हलपमेंट जालें आतां वायडनींग सगळ्या रस्त्याचें आनी ब्युटिफिकेशन दुसरें म्हणटा तेणें ब्रीज बांदले आमकां एक 2-3 ब्रीज बांदला एक ब्रीज आमगेलो आडायला असल्या लोकांनी हे कोण बारीक पळय चिंतताय ताणें डेव्हलपमेंट करची न्ही म्हणून त्या लोकांनी हो ब्रीज आडायलो ते आतां तो ब्रीज फक्त चालू करताय आमी आनी तो जातलो तिसरे वर सांगल्यार ते आतां सोशल मिडियाचेर घालताय पयर एक दीस सोशल मिडियाचेर घालता एक फोटो पण घाला की ते कोणा शिशाकूड लागून पांयां अरे मला डेव्हलपमेंट केलं म्हणतो शिशाकूड लागून म्हणटात अरे चिंताय म्हणटा तुमी कितें डेव्हलपमेंट जाला कितें जालें तें चर्चील कितें करता तुमी कितें केलो ना तें दाखया इतलें तुमी हें करपाचें केलें ना सुगावले अंडरपास जालो रस्ते तयार बांदलेचे तुमकां एक पडून फुडें एक फोन दिश्टी पडटा तुमी म्हाका दाखय खंय बाबा रस्तो जालो ना जाल्यार दुसरें उदक आमकां 24/7 उदक मेळटा कोण केलें कोण आमकां सगळे गोंया वचून थंय बोळ घेताय उदक मेळना म्हणून तांकां पूण आमकां 24/7 उदक मेळटा लायट मेळटा सगळ्यो फॅसिलिटी मेळटाय आमदारान पळय कितें करपाचें तें सगळें केलां आनी आज हांव चर्चिला वयता की TMC गेलो आनी तेणें बरें डेव्हलपमेंट करतलो दोगांयचो मेळत तो म्हाका बरें डेव्हलपमेंट करतलो आनी तुमी सगळे एकठांय जाले येयले म्हणून हांव देव बरें कर म्हणटा देवळ करून बाप आदी आतां मागता बायलिना रिबेलो पंच नवेली आनी येवन आमकां धाकटुली तेजी उतरां करता Honorable Chief Minister of West Bengal, Didi Mamata Banerjee, other dignitaries, our ex-MLA of Naveli and present West Bengal Rajya Sabha member Bab Luisin Falero, our ex-Chief Minister, PWD Minister and RDA Minister and present MLA of Naveli constituency Bab Churchill Alemao, Tachidu Benauli, Bab Churchill Alemao, Tachidu by Valanka Alemao,
several dignitaries, all the dignitaries on the day, sarpanchas, panchas, and my beloved, all the people who are gathered here for this great function of induction of Churchill and Valaka Alamau in Trinamool Congress. First and foremost, I would like to thank Didi Mamta Banerjee for nominating our ex-MLA Bab Luisin Falero in Rajya Sabha for West Bengal. And with your help, Madam Didi, our MLA, ex-MLA Luisin will take Goa's issue far abroad, further with your help, and we presume this will be done. Secondly, when it was West Bengal election, assembly election, we Goans were watching you, madam, on a wheelchair, canvassing with your strong determination and power, and that encourages us to watch you every day in Goa. Madam, we saw you working so hard. Your educated people who are also on here, they are also working, and that impressed us much more. Now, Goa is in big crisis, and problems after problems are rising in Goa. We need a party in Goa which will bring the lost glory of Goa. Madam Didi Mamta, you are a great leader and great supporter for Goans. We trust you. You will do it. And we were watching Madam Moya Motra's speech. And Maya Motra described you, a iron lady who always take a step forward and never come back, never take a back step. This also encouraged the Goans to take these steps and come to Trinamool Congress. Madam, in Goa, we Hindu, Muslim, Catholic, all religions live very harmony life. We are all together. But nowadays we notice communal differences are rising or giving birth in Goa. We want this to be discontinued. We want your help, madam, in Goa to live a very good and happy life. Our Churchill Alamau, the ex-Chief Minister, ex-PWD Minister and RT Minister, and at present MLA of Benauling constituency. He served in Navali for 5 years. And these 5 years, he had won the hearts of every Navali people and the Goans at large. What we have not seen earlier, this is done by Churchill Alamau. And today, we all these people gathered here to give a support and a moral support to Churchill and Valaka Alamau. He has fulfilled his dreams of a PWD minister, RDA minister, with all the promises providing toilet, houses, roads, water, and even helping the poor and the poorest. He had worked for everyone. He had worked for everyone, and we are here today to support Churchill Alamau. His daughter Valaka Alamau will be a Navali candidate under Trinamool Congress. And all the people who are gathered here, wish you all the best. And a big thank you, Madam Mamta Banerjee, and all the officials and dignitaries who are sitting here. God bless you and have a nice day. Thank you. Thank you, Lina Ribeiro, for your words of wisdom. Atamata Amtabab Luisin Falero, ex-Chief Minister and Rajya Sabha Member of Parliament, and I will answer the Uttarasamam. One lady, Takakari Hulitu. आमची राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि वेस्ट बेंगॉलची माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी, आमचो
पक्षाचो नॅशनल जनरल सेक्रेटरी आनीक मनीस कास्तार आमच्या पार्लमेंटाचो बाब अभिषेक बनर्जी, आमचे दोन्ही ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लमेंट बाब डेरिक आनी बाय मावा, आमच्या हांगा हाजीर आशिल्ले सगळे मनीस सोयरे, आमचे मेंबर्स ऑफ द प्रेस, मोगाळ भयणांदो आनी भावंदो, हांव चड उलोवपाक सोदना, पूण आयज 2 म्हयने जाले टीएमसी गोंयांत हे गोंयच्या पवित्र भुमीर भितर सरल्यात आनी पयले सुवातेर हांव बरें दितां आनी आभार मानता बाब चर्चिल आलमांव, कित्याक टीएमसीचो पयलो आमदार आमच्या पक्षांत भितर सरलो. व्हडलो योस तुमकां आवडटा, व्हडलो सक्सेस तुमकां आवडटा. आज लोक एक प्रश्न विचारता, टीएमसी कित्याक? गोंयांत बीजेपी आहा, गोंयांत काँग्रेस पक्ष आहा, टीएमसी कित्याक? तुमकां खबर आसतली, गोंयचो लोक त्रासांत पडलो आहा, गोंयांत आर्थीक परिस्थिती काबार जाल्ली आहा. देर इज अ टोटल इकॉनॉमिक मेल्टडावन. गोंयांत भिकारी वाडलेले आहा, गोंयांत चोरयो वाडले आहा, गोंयांत भ्रष्टाचार जाल्लो आहा, गोंयांत गोंयकारांक रिणां बुडलोलीं आहा. काल म्हज्या घरा कडेन एक जाणटी बायल येयली आनी म्हाका विचारलें, तेतून घरान वन टायम चार्जशीट हेजो अर्थ कितें? आनी तुमी येयले जाल्यार सेक्युलर वोट आहा तो डिवायड जातलो. हुशार बायल जाणटी जावन हांवें ताका बरें करून कोंकणी भाशेन जे भाशेन समजता तें सांगिल्लें. गोंयांत 2 भाशेन चोर आहाय आनी हांव सांगत तें सोत, कोणें तरी म्हाका सांगत तूं लुईजन फाल्यार फोट सांगत म्हणून आय विल रिजायन. गोंयांत 2 भाशेन चोर आहाय. सादे चोर जे पीक पॉकेट करताय, तुमगे रेवल चोरताय, तुमगे बॅग चोरताय, तुमगे दुडू चोरताय. दुसरे चोर आहाय हे राजकारणी चोर, पॉलिटिकल थीव्स. आनी हे चोर गोंय लुटताय, गोंयकारांक लुटताय, गोंयची अर्थीक परिस्थिती काबार करतात, गोंयची विक्री सुरवात केल्ली आहा, गोंयची उदक विकलें, गोंयच्यो नोकऱ्यो विकल्यो, गोंयचे दुडू खायले. आनी हे चोरांक आमी गोंयचे लोक आपयन हाडटात आनी निवडून काडटात. जे सादे चोर आहाय तांकां आमी रोखडे पुलिसी दिताय, पूण राजकारणी चोर आहाय तांकां आमी परतून आपयताय, तांगे पक्षा परतून आपयताय आनी परतून वोट घालताय. सो हे बायलेन म्हाका विचारलें, तर हे राजकारणी चोर जे चोरतात तुमी कितें करतात? आमी फकत तुमची घरांनी एक चार्जशीट धाडना, हे चार्जशीटाचेर सगळी माहिती आहा. आनी एक सांगली तिका की हे फावटी ह्या लोकांनी चोरयो केल्या. कसली चोरी केल्या? आज व्हडल्यान व्हडल्यो चोरी म्हणटा 30 आनी 5,000 कोटी रुपया चोरले. हांव सांगना. हे आदलो मुखेलमंत्री पर्रीकर आहलो, ताणें PAC रिपोर्ट दिलो, तो रिपोर्ट आमचे थंय आहा. शा कमिशनान रिपोर्ट दिलो, होय रिपोर्ट आहा. सुप्रीम कोर्टान रिपोर्ट दिलो, होय रिपोर्ट आहा. बडो जाय 30 आनी 5,000 कोटी रुपया गेले हुंय. आज सुप्रीम कोर्टान सांगला हे सरकाराक, हे पयशे लोकांचे पयशे, हे तुमचे पयशे, हे पयशे परतून हाडपा जाय म्हणून. आनी हाडले, हाडटले आस आहा ना. म्हणून ह्या चोरांक परतून गाळ धाडपा जाय. हे चोर तुमचे नोकरी विकतात, नोकरी चोरतात. हांव सांगना, हे बीजेपीचे काल 3 आमदार आहात तांणी सांगला की दे आर सेलिंग द जॉब्स म्हणून. आमी कितें करतात? ह्या चोरांक आमी परतून हे गोंयांत निवडून हाडपाक सोदतात. आज गोंयांत कोळसो हाडलो कोणें? आज गोंया महादेचे जे उदक आहा ते कर्नाटका विकली कोणें?
आज हे गोंयांत 3 लिनियर प्रोजेक्ट हाडले कोणे? आज हे गोंयांत जो मिनाचो धंदो चलतालो तो बंद केलो कोणे? आणि हो धंदो बंद करून आज उणे 2.5 लाख लोक बेकार आहा. एक बेकार कोणी केले? आज प्रश्न येता की कोळसो जो हाडलो ते लोक आज राजकारभार चलयतात. आज गोंया जी चोरी केली ते लोक राजकारभार चलयतात. आज गोंया ज्या लोकांनी उद्योग आणि धंदो केला चलयतात आणि वयल्यान आमकां सांगताय की तुम्ही सेक्युलर वोट डिवायड कोणाक म्हणून. अरे सेक्युलर वोट ह्या त्या वेंचणुकेन 2000 इलेक्शनाक हे लोकांनी बीजेपीक भायर मारले हो ना. 26 आमदार आहले ते 13 आमदार केले. बीजेपी कितले आमदार येयले? चीफ मिनिस्टराक कॅबिनेट कव्हर केलो. पूण एका आज पत्तून सकयल कोण हाडले? 14 आमदार काँग्रेसान दिले. म्हणजे 14 जे टायर पंक्चर जाल्ले ताका स्टेपनी काँग्रेसान दिली. सो तुम्ही कोणाक विचारताय डिव्हिजन ऑफ सेक्युलर वोट म्हणून? आमकडे ज्या लोकांनी ज्या पक्षान उद्योग आणि धंदो केलो आपल्या आमदारांक व्हरून बिजलीक विकले तांकां आज हे मुखार तुमच्या मुखार वोट मागपाक कसलो अधिकार ना. आणि हे तुम्ही सांगपाची गरज आहा. आता टीएमसी कित्याक? गोंयचो लोक जेन्ना त्रासान पडलो आहा लोकांच्या मुखार एक प्रश्न आहा. आमकां बदल जाय, गोंया बदल जाय आणि गोंया बदल कोण हाडपाक शकता? बीजेपी, काँग्रेस जाणी 14 आमदार विकले आणि बीजेपीचो सरकार गेलो तांकां. आज आमच्या मुखार एकूच जी व्यक्ती आहा आमची दीदी ममता बनर्जी जिणे कॉम्युनिस्ट रेजीम आहली तिका भायर उडयले. फाटल्या 3 वेंचणुकेन तिणे बीजेपीक हरायली. बीजेपीन तिचेर सीबीआय गायली, एन्फोर्समेंट डायरेक्टर तिची आड मोडली. बट अ क्राउनिंग ग्लोरी Didi fought on a wheelchair and gave victory against the juggernaut of BJP. So तुमकां हांव एकूच सांगता फुडाराक टीएमसीक फकत 2 म्हयने जाल्यात. तुम्ही टीएमसीचे नाव वयर हाडलां. आनीक 1.5-2 म्हयने काम करात. आज एक आमदार आहा तिका आमी आनीकूय आमदार हाडले. आनीक आमचें स्वप्न तुमचें स्वप्न टीएमसीचो सरकार ह्या गोंयच्या भुमयेर जातलो आणि वो जातलो म्हणून आज तुमच्या लोकांक पळोवन हांव परबी दिता आणि हेच भाशेन तुमचो आदार सहकार आनी आशिर्वाद आमच्या टीएमसी दिवचो. देव बरें करूं. I now request Lok Sabha Member of Parliament and Goa in charge of TMC, the Fury Mao Moitra, to come and say a few words. A big hand to up, please. Good afternoon, everyone. Thank you very much for coming here. And it is indeed an honor and a privilege to be addressing a crowd here in Benoli today in the presence of our chairperson, Bengal Chief Minister Srimati Mamata Banerjee. And today is a very good day for the Trinamool in Goa because we've just welcomed the first MLA into the party. Thank you very much. And also the entire crowd, the workers who've come here. I'm going to keep it very short. There are only 3 questions that need to be answered. Number 1, the first question, why is the Trinamool here? The second question, are we going to stay? And the third question, are we going to win? The first question, why is the Trinamool here? The Trinamool is here because there is a need for the Trinamool to be here. If the other parties who were anti-BJP, who formed the so-called opposition in Goa, had been doing their job, there would have been no need for us to have come here. But as you saw, in 2017, the people of Goa gave 17 seats to the Congress. Unfortunately, even with 17 seats,
the BJP came in right under their nose and formed the government. The people of Goa have been betrayed over and over and over again, and their mandate has been disrespected. Today, for people who want to defeat the BJP, they want an alternative. But they cannot trust the Congress because they say, last time we voted the Congress, but it did not form a government. What if they cannot do it this time also? So as Mamata Banerjee and as the Trinamool Congress has decided that this BJP government needs to go from India. And if it needs to go, we need to provide an alternative in every state for the anti-BJP vote. That is why we are here. We are not here because of a lust for power. We are here to provide a platform and a symbol to the people of Goa as an alternative to the incompetence and the inefficiency of other parties who have failed to provide this. That is why we are here. Answer to the first question. The second question, are we here to stay? Our Chief Minister and Mamata Di, I'm not trying to make her happy, I have no reason to. But if there is one quality that differentiates our Chief Minister and our Chairperson from every other political leader in India, it is her tenacity and her perseverance. She worked for 34 years to see the end of the left. This is a lady who does not give up. That is why I am standing here today, because she is the only person who doesn't give up. She had first been born to get rid of the CPM, and she took the rebirth has happened to get rid of the BJP, and she will not stop. So we are here to stay, and we will stay as long as it takes to remove the BJP. Please understand this. The third, are we going to win? Yes, we are. We are going to win because every single person I meet on the road tells me, Mamata Ji is the tiger, keep fighting. 3 years ago, when we went everywhere as Trinamool MLAs, as Trinamool MPs, normal people came to us and said, we respect Mamata Ji, but BJP is here to stay. Why don't you make adjustment, center state? Today, nobody says that to us. When we are in airports, in restaurants, in common places, everyone comes to us and says, Mamata Ji is the only tigress. Please remove this BJP government. You can do it. So with that kind of public opinion, we know we can win. All that we are giving you is a platform, and we are giving you a symbol. Remember what Justice Patel said. Justice Gautam Patel said some very valuable words. He said, India can never be ruled. It can only be governed as long as the constitution exists, and it can only be governed for a limited time. The BJP think they have come to rule us. They are wrong. And it is up to you to take advantage of the platform that Mamata Ji has given you and the symbol that we are giving you, and to vote out the BJP and to bring in an era of good governance and clean governance. Thank you very much. Thank you very much, ma'am. I now call upon Advocate Valenka Alemão, youth leader, social worker, CEO of Churchill Brothers football team. Please give her a big hand. I want to see those flags going up. सगळे आमचे मोगाचे भाव भयणां आनी एक फावटी माई मोगाचो येवकार. आज आमचे बाणालेचे गांवांत हांगा आमची वेस्ट बेंगॉलाची मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर Madam Didi, Mamata Didi, we welcome you to our Benaulin and the people of Navalin. Today, we also have with us our Raj Sabha MP, ex-MLA, our very tall leader of Goa, Sri Luigino Falero sir. We have also the General Secretary and the youth icon of Trinamool Congress, Sri Abhishek Banerjee ji. We also have the Member of Parliament, Sri Derek O'Brien with us. We also have Mr. Ashok Tanwar, the MP. We also have the fiery and they all really love Moha Moitra and her speeches. We are glad to have you. And also, आज एक चड इतिहासीक दीस कित्याक आमचो बाणालेचो आमदार बाब चर्चिल आलेमांव हे तृणमूल काँग्रेसात जॉइन जाला आनी आजसून तो तृणमूल काँग्रेसाचो आमदार मर्ज. तेच भाशेन हांगा हाजीर आसलेले
सगळे आमचे सरपंचेस, पंचेस, एक्स सरपंच, पंच मेंबर सगळी हांगा बसून आसात आनी अडेच वरां 2 वरांसून सगळी हांगा तयार आसात. आज सगळी विचारतात आनी सगळ्यांगेले मनांत एकूच प्रश्न आसा की टीएमसी कित्या गोंयां, टीएमसी कोणा जाय गोंयां आनी टीएमसी कित करपा येईल गोंयां. हांव एकूच सांगूंक सोदिता, स्पेशली हांव एक बायल मनीस, हांव मुगे घरांत 5 चेडवां एक चेडो. I want to tell ma'am and Didi that I come from a household of 5 sisters and 1 brother. And I think the very more reason you are here today and the people of Goa are there with you is because of women empowerment. Aaj Bail Munshak, it's very easy for a man in this world to get over with everything and anything. But for a woman, for a lady, for a girl child, it is a real struggle. And I hope and I know yesterday itself there has been the Griha Lakshmi launched. And ma'am, Didi, you have to help the women and the girls of Goa, because in our society you go everywhere. You see, if a boy is born, they'll burst crackers. But if a girl is born, I'm not saying they don't burst crackers, but they are a little sad. So here is the lady who has done and has fought all odds. आणि आज ती तिसरे पावटी वेस्ट बेंगॉलाची मुख्यमंत्री. आज हांव सांगूंक सोदिता लोकांक की तुमी जो 2 वरांपासून हांगा येवपाक सगळ्यान तयारी केल्या, तुम्ही जाणात आज गोंयांत जायते घडटा. एक पार्टी आसा जी दिल्ली वचून इगोज मोडून येयल्या. तुम्ही केन्ना तरी कोलकाता गेल्यार वा कॅलकटा पावल्यार मदर ट्रेसाज हाऊस हे जायत लोक पावलो आहा, हांवूय पावलो आहा आनी तुमी पावलो आहाय. मदर ट्रेसाचे हाऊस जेन्ना जायते त्रास जाल्ले ती खूब लोकांनी ते मोडपाक, ही एक बायल ममता दीदी ताणे ते मदर हाऊस सांबाळले आसा आनी एसो मनीस आज आमकां गोंय जाय आमगे गोंयकारांक सांबाळपाक. मदर ट्रेसा गेले कॅननायझेशना देखून जेन्ना ती सांत जाल्ली ती पयली बायल मदर ट्रेसाक हें करपाक. आनी तूं केन्ना गेले जाल्यार तुमकां थिंगा ज्यो माद्र्यो आसात, ज्यो नान सिस्टरो आसात, ती तुका व्हडले ते बायलेचेर सांगतली. आज गोंयांत आमी सगळो लोक गोंयचो, जावं तो हिंदू, जावं तो मुसलमान, जावं तो क्रिस्तांव, जरी तर गणेश आहा क्रिस्तांव लोक गणसा वयता, जरी तर ईद आहा कॅथलीक लोक ईदा वयता, आनी जरी तर क्रिसमस आसा तुमी सगळी क्रिसमसा येता. हो जावन आसा आमचो गोंयकारांचो एकवट, हो जावन आसा आमची कम्युनल हार्मनी. एंड दीदी, we want you here to protect and the peace-loving people of Goa, because we never differentiate when we are friends or we meet each other. Nobody asks in school, are you a Hindu, are you a Muslim, or are you a Catholic? We are all humans. आमगे 2 हात, 2 पाय, 2 दोळे सगळ्यांनी एक भाशेन रावपाचे. आनी आम जाणाय ही जी पळय बायल मनीस आहा, आनी पयले एक स्पीकर येयलोले बाय लिनान तुमकां सांगिला की तेन एक व्हीलचेराचेर तेन कॅम्पेन केलो आहा, तेन जायत प्रायस चोयलो आहाय. आनी एसोली एक बायल मनीस जेन्ना तुगे बीजेपी सरकाराक ती जोगोड म्हण इतुले मेजॉरिटी रावता, एसोले सारकी जोगोडपाची बायल एक लायनेस अशी आमकां गोंयांत जाय. आनी तेज लागोन हांव एक बायल मनीस, हांव एक्स यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, आनी म्हाका एकूच सांगपाक जाय, जेन्ना हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आसलोलें तेन्ना म्हजे बापायन तृणमूल काँग्रेसाचे टिकेटीचेर तो MP म्हूण बसलेलो. आनी हांव यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट, हांवें म्हजे बापायक सांगलेलें हे टायमाक तृणमूल काँग्रेसात जॉयन जायनाका, पूण तो जाल्लो. आनी तो तृणमूल काँग्रेसात जॉयन जालो म्हणून काँग्रेस पार्टीन म्हाका
भायर मारलें पूण आज जेन्ना विश्वजीत राणे बीजेपीचो मंत्री आसा राणे कोणे भायर उडयलो ना आज जेन्ना रवी नायकाचो चेडो बीजेपी दोगांय जॉइन जाल्यात काँग्रेसीन केन्ना तांकां भायर उडयलो नाय पूण काँग्रेस हॅज personal agenda against leaders who want to talk. They like जायना कोणू लिडरा थोडी मातशें उलोवपाक जाय. They like leaders sit and stand. I think here is a lady who doesn't tell you what to talk, what not to talk, but here is a lady who supports you and who knows that yes, you want to do something for Goa. And I urge हांव सगळे लोकांक मागोता जे पळय यूथ आनी जायत हिंगा आसात तेंकडे हांव सांगता तुमी तृणमूल काँग्रेसाक जॉइन जावपाक जाय बरोबर पोस्ट घेवपाक जाय कित्याक आज भुरग्यांक आनी युथाक चोवपाक आमी सगळ्यांनी मुखार सरोन कित्याक आमगे गोंय एकदम ल्हान 15 लाख लोक आनी हे 15 लाखा लोकां तरी आमकां कांय करूं जायना जाल्यार कांयच फायदो ना आज जेन्ना गोंयांत तुमी चोयल्या एक ओल्ड गोवा चर्ची कडेन येद्दो व्हडले इमारत बांदल्या आनी बीजेपी मुडा तेंक खबर ना टीसीपी मिनिस्टर मुडा तेंक खबर ना म्हाका एकूच सांगात एक घर बांदता आसतना तुमगे शेजाऱ्यान देखून फावंडेशन देखून मारल्यार तुमकां कळटा जेन्ना हे दोळे बिल्डींग 5 फ्लोरांचे 4 फ्लोरांचे हे दोळे जालपुऱ्यान कोणाकूच कळना ते घर हुंय जात तें जाल्यार ओल्ड गोवा सायट आमचो गोंयचो सायट सेंट फ्रांसीस झेवियर आमी सगळीं डिसेंबराचे 3 तारखेक सेंट फ्रांसीस झेवियराचे बेसांव घेवपाक वयतात आज जेन्ना ही परिस्थिती आयल्या आनी आज पासून थिंगा डेमोलिशन जालना आमी सगळ्यांक थिंगा डेमोलिशन जावपाक मागताय आनी हांव सजमतां आनी हांवें खूब आयकिलां पार्लमेंटांत जावं लुईजीन फलेरो सर जावं मोवा मोइत्रा आनी हो टॉपीक घेयलो आसा and I request and I really my humble request to Didi to please see that our heritage structures and especially old Goa is in the UNESCO you have to see that the house which is there is demolished आज गोंयकारांक आनी आमगे इंडियाक लोक भितात मायनॉरिटीज भिता कित्याक हाल्या आमचें कितें जातलें सगळ्यांनी एकवटान रावपाक जाय आज जरी तर एक सेक्युलर लीडर एक फायटर लीडर एक बायल मनीस इट टेक्स अ लॉट फॉर अ वुमन टू बी what she is today and it doesn't happen over 2, 3, 4 years it has happened over decades and we require and we need a leader like her to fight and to help Goans that आज लोकांक जायत भाशेन काणी सांगतात चड पार्टी येयल्यात कित करपा येयल्यात तुमकांय खबर आसा की बीजेपीचो सरकार जो चल्ला तो कित चलता बाबलुजीन फलेरो सरांनी तुमकां सांगलां जॉबाची केदी व्हडली स्कॅमां आनी केदी कितें जाता तें टुडे गोवा नीड्स अ चेंज एक बदल जाय गोंयकारांक आनी गोंयकारांक बदल हें हाडपाक I truly believe in the great Mahatma Gandhi saying, be the change you want to see. जी पळय change तुका जाय ती change तुवें जावपाक जाय. Today I am in Trinamool Congress because I believe that you have to be the change you want to see. So I again would request all the people आनी हांव मागता तुमचे पळय दुबाव कितें आसात ते सगळे क्लियर जातले पूण तुमी जे परी आज मोग दाखोवपाक हांगा येयल्यात हांव चड आभारी चड दिनवासी इतुले ओतान देखून तुमी सगळी मिटींग आसलोली 14 तारखे ती मिटींग जाली 13 तारखे आनी एक पावटी हांव मागता खास करून म्हजे बाणारकारांक आनी नायेकारांक नायलेचो लोक 2 वरां देखून भायर सरलो तेच भाशेन बाणालेचो तुमचे हांव चड आभारी काळजांतल्यान सगळ्यांक तुमकां हांव दिनवासता आनी मागता की जे परी मोगान एकवटान तुमी हांगा एक जाल्यात
तुम्ही एक भाशेन एकवटान सदांच बाब चर्चिल आलेमाक तेंको दिलो आसा तो तेंको तुमचो सदांच आसतलो आणि हो तेंको तुम्ही म्हाकाय दितली आणि खास करून आमची TMC पार्टी गोंयान जाता तितुली मुखार काडपाक तुम्ही आज हजारांनी येयल्यान आनी हजारू येवपाक जायो आणि तुमचो एकवट तुमचो मेलावो पळोवन चड खुशालकाय चड आभारी आणि एक फावटी हांव सांगता Mamta Didi is a leader who represents all religions and fights all the forces who create disharmony where we belong to communal harmony. Ani ek pauti tumka soglank Dev bore koru and God bless you all. Dev bore koru, Advocate Valanka Alemao. We have two more speakers before Didi will speak. I now call upon Abhishek Banerjee, General Secretary of TMC, 2 times Lok Sabha Member of Parliament, Youth Icon of India, to come and address the gathering. A big hand, ladies and gentlemen. Thank you and a very good evening to all of you. We have the All India Trinamool Congress Chairperson Ms. Mamta Banerjee present in the stage, fellow Member of Parliaments, all dignitaries and guests present and everyone who has turned up for today's meeting. Especially I convey my wholehearted thanks to Mr. Churchill Alemao and his daughter Valanka Alemao, who came to Calcutta a month back. And I was in that meeting when they met our chairperson, when they met Didi. Mr. Alemao very specifically said that we want a change in Goa. I want to fight the BJP, but I don't have the platform. So every Goans think that if there is any platform which can take on the might of BJP and defeat the BJP, today from Kashmir to Kanyakumari, it is only Trinamool Congress, and we look up to you as the leader of the country. I thank him from the core of my heart for showing the way. And Trinamool Congress, when we stepped into Goa for the very first time in the month of October, we started from the scratch. We literally had to start from zero. Now if you see from my perspective the amount and the kind of people that have turned up for today's meeting, it will be sending BJP into a complete jittery mode, and they will have sleepless nights from today itself. The enthusiasm that I see, the excitement that I see among the Goans who desperately want a change. Last time in 2017, back in the assembly elections also, you voted against them. But BJP very cunningly took the backdoor entry. Congress emerged as the single largest party in 2017, but they failed to respect and maintain and keep the people's mandate. They bartered that mandate to make sure that their leaders are safe from CBI and ED. Now this is where Trinamool comes. Trinamool will never barter against your emotions. Trinamool will not sell its spine and soul to BJP. There are 1700 political parties in the country, in the fray of politics in the country. Trinamool Congress is the only party, and Didi is the only leader who has taken on BJP head on. They are using ED, they are using income tax, they are using CBI and every investigating agency they have at their disposal to intimidate the political parties and the opposition. But we are the only party who will not be cowed down by this intimidation tactics. Let me tell you, Trinamool Congress is here to fight it out against the BJP, and we will fight till the last drop of our blood for you. It is ultimately the Goans who has to decide. Do you want a change
Or do you want to be remote controlled and governed by some people who are sitting in Delhi and Gujarat? It is for your future you have to decide. You have to take a call. It is your battle. It is not Trinamool versus BJP. Or it is not Trinamool versus Congress or Aam Aadmi Party. It is 3 alphabet versus 3 alphabet. It is BJP versus GOA. It is BJP versus the people of Goa. You have to decide who do you want. Why do the Goans want to live at the mercy of the leaders who want to control you sitting in other states? They are spreading rumors against TMC. The TMC will run away. Trinamool will not run away. Trinamool will put its life at stake, but will not barter your emotions for their own political vested interest. This is the basic difference between Trinamool and the Congress. You give the mandate to Congress. Congress failed to form the government. This time, you have to make sure that you give the mandate to Trinamool, and Trinamool will oust them from Goa. I promise you, we will usher in and bring a new dawn for the people of Goa in the days to come. And we have shown the way. In Bengal, you have seen whatever Didi has said. What is the basic difference between Didi and other political leaders? Whatever Didi says and whatever Trinamool promises, we will keep our promise. We will not mince our words after the elections and the polls are over. Whatever we will say, we will deliver it to the last word. Didi made the promises before Bengal elections. She announced of universal household scheme for women. She turned it into reality in 3 months' time. We were given a mandate for 5 years. She could have done it in 2022. She could have done it in 2023. She could have done it in 2024. But she chose to do it in the next 3 months. This is the difference. Didi said we will make sure that ration is delivered to your doorsteps. We have initiated the process. We announced that we will start with student credit card, where every youth will be given a loan of 10 lakh rupees. We have implemented that in 3 months' time. This is the difference. When Trinamool commits something, Trinamool delivers it. Trinamool will not run away. BJP committed 15 lakhs to your account. Did any one of you present here within the crowd have received 15 paisa from Modi government? Can any one of you raise your hand and tell me that yes, I am the one who has received? You ask anyone in Bengal that what Didi has promised in Bengal, has it been implemented or not? Within 3 months of forming the government and becoming the chief minister for the 3rd time, she has delivered all the promises she made. This is the basic difference. BJP is also making promises. Other political parties are also making promises. Now they are following Trinamool's line that we will also give 1,000 rupees, 2,000 rupees to every woman in the household. Didi has shown the way. We are the first one to implement a universal household scheme for every woman in the family in the state of Bengal. And now we have announced the Griya Lakshmi scheme. When you have original present within yourself, when you have original present as an option to choose from, why will the Goans choose the duplicates? I want to ask you. When you have the original person who delivered on the promise of good governance and implemented those schemes, then why will you choose from duplicates? Trinamool is the most secular party, I tell you. If you look at the acronym of Trinamool, TMC, T stands for temple, M stands for mosque, and C stands for church. This is the ideology Trinamool believes in. Trinamool doesn't believe in divisive politics. Trinamool doesn't believe in bringing religion into politics. Trinamool believes in inclusivity. Trinamool believes in delivering of schemes and making Goa a better state, a corruption-free state, a state which will eventually give people hope to live and give some hope for the younger generations to come. I want to tell you, last time when BJP faced the assembly elections back in 2017, they took the backdoor entry to govern you, to establish the government and rule above all of you. Now this time in 2022,
we have to show them the front door exit. In 2017, they took the back door entry. In 2022, all of you have to make sure they are shown the front door exit. This is what the Goans have to do. And Trinamool is going to fight till the last drop of his blood. We are with you. Trinamool wants Goa to be ruled by Goans. We want to make it very clear. It is your fight. You have to fight. It is your battle. You all have to eventually come out and fight this yourself. Trinamool will stand with you shoulder to shoulder in this fight, and Didi will stand beside you. Trinamool is that platform, is that vehicle where you can come, join, and be a part of this revolution and make sure that this corrupt BJP government is ousted from Goa in the next 2 months. This is our fight we have to do. There are 1700 political parties. Only one political party has not surrendered or sold its spine to the BJP. That is Trinamool Congress. Like they're intimidating all political parties, they're also intimidating Trinamool. But come what may, this is the basic difference. This is what makes Trinamool stand apart. This is what makes Trinamool different from other political parties in the political frame. So I will request all of you, thank you for coming up, and you have to make sure, thank you for turning out in large numbers in today's rally, braving the heat you have been able to participate, and all those who have come with their family and well-wishers. We have to act. It's time we act. The other political parties also do political rallies and make speeches. When you go back home, you have to go back with an optimism in your heart and a vision in your mind. That come what may, we will exercise our franchise this year, as in the next 2 months, and we will make sure that we will defeat the BJP. Every one of you present in today's rally, it is your fight. Trinamool doesn't believe in sitting at the comfort of their homes like Congress do. If you have the fire in your belly to take on the BJP and BJP's might and blitz, Trinamool is the platform. So if you have the fire in your belly to fight, Trinamool is the platform. We will fight and we will defeat them. This is what I want to tell all of you. Thank you very much. All the best. दोन फुलाचा काळ गोंयची नवी सकाळ. Can you repeat after me? दोन फुलाचा काळ गोंयची नवी सकाळ. मागचे तुमचे फ्लॅग वर काढचे. आता तुमचे बघा आता लीडर ऑफ द मासेस, giant slayer, first Catholic chief minister, ex-CM, 2 times member of parliament, present MLA of Benali constituency, founder of Churchill Brothers football team, Churchill Alao. Please give him a big applause. पयले सुवातेर हांव काळजांतान एकल्याक जावं बाणावलेचे, जावं नावेलीचे वो गोंयचे एकल्याक हांव काळजांतान देव बरो करूं म्हणटा. आयज माचयेर बसून हाजीर आशिल्ली एक वरेकाण बाय, इंडियेचे मॅपाचेर प्रायम मिनिस्टर म्हणून तरी जातली जाल्यार कितें जातली, दुसऱ्याक आनी चान्स ना. आनी ही तरी प्रायम मिनिस्टर जाली जाल्यार जरूर बीजेपीचो सरकार दिवपाक फकत तेजेच आसता, दुसरा कोण जावपाच ना. आमी पळयला ते सगळे, हांवें सगळे पळयला म्हज्या जिवितान. आयज
हांव एक लोकांक सांगूंक सोदतां म्हज्या भाव भयणांक, जेन्ना हाजीर असले सगळ्यांचें नांव घेयना, सगळे MP जावं आमचे बाबलूजी फळेर जावं आमचे जय गोबळे माणिकर, आमची राजेंद्र काकोडकर, आमचे MP डेरिक ओब्रायन, अशोक थानवाल MP, गोमा स्टेट इंचार्ज सभा मावा मैत्रा आणि सगळे दुसरे हाजीर आशिल्ले म्हजे सरपंच पंच हाजीर आशिल्ले सगळे भाव भयणांक हांव एकूच तुमच्या लागीं क्वेश्चन करता. जेन्ना ममता बनर्जी एक कलकत्ताची वस्तोरी, जेन्ना ते चिंतलें a catch in a bond, आपण बीजेपीचो सरकार भायर मारपाक मुखार आसतली, तेन्ना तेमी पयलो उलो केलो लुजीन फलेराक. आनी लुजीन फलेरान म्हाका सांगलें की पळय आपल्याक एक क्लोज येयला आणि ऑफर येयला. ममता बनर्जीन सांगलां, दिदीन सांगलां की आपण गोंय येवपाचें आसा आनी तूं आपल्याचे पार्टीक जॉयन जावं, आपण तुका राज्यसभा MP कोता. थंय म्हाका म्हज्या इश्टान लुजीन फळेरान म्हाका सांगलें, हांवें ताका सांगलें पळय लुजीन फळेर खंय तरी एक MP जातलो राज्यसभा, व्हेरी डिफिकल्ट. जर तर तुका तरी हो चान्स पडटा, तूं घे, विश्वास दवर तेजेर. कित्याक म्हाका खबर आहा ममता बनर्जी पळय म्हणटा उतर दिवपी उतर राखपी. थोड्या दिसांनी तेन ताका राज्यसभा MP केलो. तुमच्या मोठ्या लोकांनी, जायत्या जाणांनी, पत्रकारांनी सांगलें की TMC कलकत्तात येवन गोंयांत कितें करतली. भाव भयणांक सांगूंक सोदतां, आतांचे तरणाट्यांक सांगूंक सोदतां, म्हजे बाराबैले आहाय तांकां खबर आसतली. गोंया पळय म्हणटा तो 2 पार्टी आशिल्ल्यो, 2 पार्टी. एक म्हणटा ती MG आनी एक म्हणटा ती UG. UG म्हणटा ती चलयतालो बाब जगशिंदेर आनी डॉक्टर विली ते, आनी MG चलयतालो भाऊसाहेब बांदोडकार. तेन्ना गोंयांत फकत 10 लाख लोक आशिल्लो. पूण जेन्ना दोतोर विलीची 10 सिटां आयली, जगशिंदेची 3 सिटां आयली, आनी ते टायमाचेर जेन्ना काँग्रेसीन भितर सरली, दिल्ली सोडून भितर सरली, कितले वर्सां काँग्रेसीन चलयलें राज आनी तुमी सगळ्यांनी मानून घेतली. हांवें आज कित्याक सांगूंक सोदतां, म्हाका विश्वास आहा, म्हज्या लोकांचेर म्हाका विश्वास आहा, गोंयकारांचेर म्हाका विश्वास आसा. म्हाका विश्वास आसा दीदी बनर्जी, ममता बनर्जीचेर विश्वास आहा. तेन्ना ती आज कलकत्तासून येयल्या. गोंयचो तुमी लोक सचिवाच्या बाराबर सदां राविल्ले आसा. सचिवाचेर एक विश्वास दवरा. सचिवाला मांबळ म्हणटा जावं तो हिंदू, जावं तो क्रिस्तांव, जावं तो मुसलमान, हांव सगळ्यांक एकठांय करपी मनीस आनी एकठांय रावपी मनीस. तेच भाशेन ममता बनर्जी आमची गोंयांत चलोवन एकवट करतली, हार्मोनीक
दोतोली आनी हांव सांगूंक सोदतां म्हज्या बाणावलीकार भाव भयणाक नावेलकार भाव भयणाक दुसऱ्या गोंयच्या भाव भयणाक चर्चिल आलमाक लिडार खंयच्याय पार्टीन गेल्लो ना म्हाका लिडार तुम्ही बाणावलकारांनी तुम्ही नायलकारांनी आनी गोंयच्या लोकांनी म्हाका लिडर केल्लो आहा हांव लिडर म्हणिना पूण जेन्ना चर्चिल आलमा मुखार वयता तो चिंतून वयता आज तरी इंडियेक सगलो लोक बॉब मारता इकॉनॉमिक इतले प्रॉब्लेम जाले बाबूजीन हजारान सांगला मायनिंग गोंयचे बंद जाले लाखांनी लोक त्रासान पडलो फाटल्या दिसांनी टुरिजमूय बंद जावपाचे ट्राय करताले हांवें सांगलें आज दोन वस्तूचेर आमचो लोक जियेता इकॉनॉमिक म्हणजे दोनूच वस्तूचेर एक मायनिंगचेर आनी दुसरें म्हणटा टुरिजमाचेर बाबणादू एक विश्वास तुमी दवरा जायते जाणां म्हणटाले हांव मौज कसो जालो जायत्या म्हज्या बाळांच्या भाव भयणाक हांवें सांगलां मेटा तितल्यांक सांगलां की हांव मौज जावपाक कारण गेल्या वर्साक एनसीपी पार्टी पांयां पडटाली पांयो 4 सिटां जाय म्हूण काँग्रेसी कडेन रुजीर फाल्यार तेन्ना प्रेसिडेंट आहलो काँग्रेसचो खूब ट्राय केली तेणें एटलिस्ट 2 सिटां दिवपाक निमाणे कडेन 21 सीट दिवना पूण म्हाका म्हज्या बांगराच्या बाणावलीच्या लोकांनी सांबाळ्ळो आनी खूब मतांनी म्हाका निवडून दिलो म्हणून आज पासून हांव आमदार जावन आसा हे परस जालें जे एनसीपीच्या पार्टीचे जे आहलो ते पार्टीचे मनीस आमचो शरद पवार तसो आमचो प्रफुल्ल पाटील हेमी एक वर्स जाले प्रपोजल धाडल्यार काँग्रेसी कडेन काँग्रेस म्हणटा ना आमकां कोणूच नाका आनी हांवें एक वर्स रावन तितलेच पार्टी कॉल दिले प्रेसाक आनी जेन्ना हांवें चिंतलें हो हेर गडगड्यान तो चलपाचो ना कित्याक काँग्रेस फुडें चलयता तो मनीस गोंयांत गिरीश पळय म्हणटा गिरीश 40 क्वेश्चन्सीक तरी वचत जाल्यार कोण तरी बसना तो बसपाक तयार आहा पूण हूंय जिखना कोण ना तितलो बसपाक तयार आहा असले मनशांक घेवन ही पार्टी मुखार येता आनी हांव सांगूंक सोदतां बाबण्यादो आयज एक उगड आसतना चर्चिल आलमांव तुमचो हे फावटी हांव मागता बाणावलीच्या भाव लागीं मागता नावेलीच्या भाव लागीं तेन्ना हांव आनी म्हजी तूं हे ममता बानर्जीचे विश्वास धरून ताचे पार्टीचे विश्वास धरून आमी भितर सरया कित्याक म्हाका खबर आहा की आमचे गोंयांत जो फुटबॉल आसा तेच भाशेन कलकत्ता फुटबॉलची चलोवपी फुटबॉलाक सुद्दां मुखार वचपी आनी गोंयकारांचे बसप ती खूब करतली भावणांनो दुसऱ्यो पार्टी येयल्ल्यो आहा एक पार्टी येयल्या तेणी आमची भितर फ्लावर निगोज म्हणून मेकळी केली आमच्यो मुर्ती बळ्यो हांव पळयलां जेन्ना कॉन्स्टिट्यूशन सांगता इंडियेचें जावं हिंदू जावं क्रिस्तांव जावं मुसलमान
खंयच्यानूय धर्माचेर कोणा येवपाक जायना पूण सो केजरीवाला सारको मनीस मोठो कम्युनल हे लिटल फ्लावर चर्च मोडली 5 बिगारा बरी गेलो बांदून दिता म्हणू लागलो तो लोक वयतरीच म्हणू लागलो तुमी खंयचे पार्टीचे हांव मागता तुमच्या लागीं बाबरांदू जी पार्टी आसा ती पार्टी कितें उलयता ती सोत उलयतली आज केजरीवाल सांगता की स्कीम आपण करता केजरीवालान एकूय डेली स्कीम केल्ली ना ममता बनर्जीन गृह लक्ष्मी स्कीम करून कालकाताच्या लोकांक दिल्ली आहा चेक करपाक जाता फोट मारपाची न्हू ती केजरीवाल देवाची फोट मारपाची न्हू ती ही खेळ मागता तुमच्या ताणी जेन्ना हे गोंयांत जेरून जावं तो मुसलमान जावं तो हिंदू जावं तो क्रिस्तांव भाव आमचे जेजू बालाघाट साहेबीन आला आनी गणेश एकठांय जावन तुमकां सांगतले की हीच ममता बनर्जी पळय पार्टी पळय म्हणटा टीएमसी पार्टी पळय म्हणटा तीच पार्टीक तुमी वोट घालपाक आनी हांव येता आनी मागता एक कडेन मागता जेन्ना इलेक्शन येता आख्ख्या गोंयांत टीएमसीचो फ्लॅग घेवन टीएमसीचो सरकार करून तुमी आमकां ते करतले म्हूण सांगून खासदार हांव देव बरें करूं म्हणटा देव बरें करूं म्हणटा बाप चर्चिल आलेमांव आता तुमचे मुखार येता चीफ मिनिस्टर ऑफ बेंगाल ममता बनर्जी 7-time MP 4-time Union Minister 3-time Chief Minister of Bengal, a lioness who will fight the BJP, chairperson of TMC and Chief Minister of Bengal. A big hand to Mamata Banerjee, please. Now I'll be happy if they fly the flag. Very good. Keep it flying. My flag is flying and boy is smiling. Very good, very good, very good. Thank you so much. हम जब तक कहेंगे कभी कभी हम स्माइल करेंगे, ठीक है? उसमें आपका मर्जी हो जाएगा कि गो आई स्माइलिंग. बियामोली ऑफ नभेली, ये नवली नभेली का जो जनता ने आज इधर में आई हुई है, मिस्टर चर्चिल, उलेमाओं, फतेमा उलेमाओं, मलंका उलेमाओं, किरण, डेडेक, फेरेडियो साहब, अभिषेक, महुआ, and all my Panch Sarpanch, my block leaders, the assembly leaders, the district leaders, the state leaders, and my brothers and sisters from Goa. मुगाथो जिपकर, नमस्कार. आप लोगों को नमस्ते, नमस्कार. एंड मुगाथो जिपकर, क्रिसमस फेस्टिवल का पहले आई वांट टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, the brothers and sisters from Goa. Your big festival is coming. Many congratulations. And also this month 19th, your 60 years of liberation is also will be celebrated. My respect and humble regards to all the freedom fighters and their families.
And also I salute to my martyrs who fought for Goa. Thank you so much. Thanks a lot. मैं ज्यादा बोलने नहीं चाहूंगी कि हमारा पहले जो था पूरा बात कह दिया. मेरे को हिंदी समझ में आता है आपको? आप तो हिंदी समझते, फिल्म देखते हैं ना? हिंदी फिल्म बहुत देखते हैं. मुंबई का पास में गोवा है. चलेगा हिंदी? कोंकणी मैं समझता हूँ, लेकिन जो बोलता है सब पूरा हम समझते हैं, लेकिन हम बोलने नहीं पाते हैं. लेकिन हम सीख जाएंगे, कोशिश करते करते हो जाएंगे. जैसे मैं पहले बोलूं, खेत जतलो खेला होवे. खेत जतलो politically against BJP. Everybody wants that BJP must go. Not only from Goa, from UP, from Punjab, from India. Politically. Everybody has seen their performance. Zero tolerance and zero governance. Only CBI, ED, income tax, and forcefully evicted the people, and they are trying to finish this country, the democracy, the constitution, the heritage. It is not only in Goa, in every part of this country. They have changed the history in so many places. They are changing the history also. If they continue, my professors, my teachers, my social network, whoever is working, social sector, they know how they are destroying the history even. You know, 3 Nobel laureates. One is Amartya Sen, one Mother Teresa, and first it was Rabindranath Tagore. Amartya Sen, like Amartya Sen the man, उनको भी हटा दिया नालंदा विश्वविद्यालय से, बिहार से. उनको लैंड लेके केस भी कर दिया. मदर टेरेसा, Blanca mentioned, she was very affectionate to me. Once, when Leppon government was there, one day at night 12 o'clock, she rang me up and said, Mamta, वो लेफ्टिस्ट लोग मेरे को एक हाउस कैप्चर कर रहा है, कैन यू हेल्प मी? मैंने दौड़ा और जाके पूरा उसको सेव किया. I must remember that day, after Babri Mosque demolition, when there was a big communal riots in Kolkata and everywhere. I was there on the road, nobody was there, even no government. Then I met Mother Teresa in Shialda Loreto School. It is run by Christians, the Catholics and all. So Mother told me, Mamta, what you are doing here? I said, Mother, what you are doing here? That relation we maintain. And when the Vatican, my invitation came, I went there. These mothers, the program. And after Mother also Prema is there, other is there. I maintain best of relation with them. And do you think that only you are enjoying the Christmas festival? We are not. Yes. हमारा गवर्नमेंट आने का बाद with the Trinamool Congress government, we celebrate Christmas festival in Kolkata in a big way. And I am going to inaugurate that function on 20th of this month, where Derek O'Brien will be with me, Archbishop will be with me, and also the some fathers will be with me. We celebrate. And every year, since 20 years, when Abhishek was very small, myself, Derek, Abhishek, now his daughter also, we used to go to night prayer. Every year we go to church.
A single year I have not lost. 25th December, Jesus Christ birthday. केंद्रीय सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट उसका छुट्टी भी कैंसिल कर दिया. Why? Tell me if their intention is so correct. Why? वालेंका भी बोला और भी बोला कि बीजेपी का एक ही नैरेटिव है, वो अकेले हिंदू है और हम लोग सब आसमान से रास्ता में गिरा दिया हम लोगों को. अरे भाई, हिंदू वही होता जिसका दिल बड़ा होता है, जिसको ह्यूमैनिटी होता है, ह्यूमैनिज्म कर लगते हैं. हमें क्या चाहिए? हम तो हिंदू घर में जन्म लिया, लेकिन हमारा पिता माता कभी नहीं कहा कि तुम हिंदू हो इसी के लिए तुम मुस्लिम को नहीं पसंद करोगे, तुम क्रिश्चियन को नहीं पसंद करोगे, तुम सिख को नहीं पसंद करोगे. कभी नहीं. एक गाना है, अलविदा ना कहना. हम कभी इसको अलविदा नहीं कहे गए, इसी के लिए कि त्याग का नाम है हिंदू. सुन लो बीजेपी पार्टी, अच्छा से अगर चाहो तो ईडी भेज दो मेरे को घर में, कुछ नहीं, हमको आना कुछ नहीं फर्क पड़ता. त्याग का नाम है हिंदू तो ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई और सिखों का नाम है बलिदान. ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, समझो. हमारा फैमिली ऐसा ही है. छोटा से हम रविंद्रनाथ टैगोर को भी माना, हम गांधी जी को भी जन्मदिन मनाया, हम लाल बाल पाल को भी माना, हम आशुतोष मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी माना, हम नेताजी को भी माना, हम अबुल कलाम आजाद को भी माना, हम बाबा साहेब अम्बेडकर को भी माना, हम जीसस क्राइस्ट को हम ख्रिस्ट को, जो हम क्रिश्चियन ये में बोलता है, हम दिल से माना. क्रिश्चियन लोग मेरे को दोस्त है, कैथलिक्स जो है आप इधर में बहुत सारे हैं. I convey my congratulations to all of you because of Christmas festival and the Happy New Year is also coming. Your church is so beautiful. सेंट जेवियर्स कॉलेज कलकत्ता में है, लेकिन सेंट जेवियर्स का जो सिंबॉलिक जो उसका बॉडी इधर में है. देखो कभी कभी क्लिक करके जाता है. आप खेलते हैं, बंगला भी खेलते हैं. आपका चर्चिल क्लब है, हमारा भी देखो गोवा में है पॉपुलर, हमारा उधर में मोहन बगान, ईस्ट बंगाल, मोहम्मडन, कितना प्लेयर है. हम खेला को बहुत पसंद करता है. बंगाल का साथ इसको एक बहुत बड़ा रिश्ता है. हमारा वो जो भाई ट्राइबल भाई बहन बैठा है, कुंबी बोलता है आपको, कितना अच्छा गाना सुनाया. व्हाट ए ब्यूटीफुल लिरिक एंड व्हाट ए ब्यूटीफुल म्यूजिक. आई कॉल्ड सिंगर एंड आई टोल्ड हिम, डू यू नो, हमने भी गाना लिखते हैं और हम गाना को भी सुर भी देते हैं. इसी के लिए आपको गाना, आपको जो ट्यून है, रिदम है, वो मेरे को बहुत पसंद हुआ. तो यू कैन सेंड मी ए कैसेट फॉर दैट. देखिए सीखते सीखते तो जिंदगी बिता जाता है. एक गाना हम लोग छोटा से सुना, क्या है, मेरा नाम चैन चुंग चुंग, ऐसा करके कोई गाना है गोवा में, वेरी पॉपुलर. हेलो मास्टर, हाउ डू डू, ठीक है ना. एक गाना, दैट गाना इज पॉपुलर थ्रू आउट द कंट्री. कोई चीज होता है ना, सब आदमी के लिए पसंद में आ जाता है. आज गोवा में कौन नहीं आया गोवा समुद्र में देखने के लिए. समुद्र माता सबको बुलाते हैं. मैं तो गोवा में जब फिल्म फेस्टिवल हुआ था 2009 में, मैं रेलवे मिनिस्टर थे, हमको इनवाइट किया, हम आके उसको इनॉग्रेट किया था. और हमारा सबसे बड़ा काम हम किया था गोवा में 2009-10 में. हम रेलवे मिनिस्टर थे. पहले रेलवे का बहुत एक्सीडेंट होता, पता है आप लोगों को. मैंने एक एंटी कल्यूशन डिवाइस बनाया
और आपको पता है वो किधर में बना था? वो मडगांव में, गोवा में बना था। और कौन बना था? कोंकण रेलवे बना था। और तब मैं रेलवे मिनिस्टर थे, मैंने गोवा में आके उसको इनागुरेट किया था। इसी के लिए जब तक मैं जिंदा रहूंगी मेरे को ये सब बात याद में आएंगे ही। हमने गोवा इसी के लिए चूज किया। आज हिंदुस्तान में हम जो देख रहा है, कोई कोई पॉलिटिकल पार्टी अपन का जमींदार समझ के खुद भी नहीं करते, किसी को करने भी नहीं देते। कितना दिन इंतजार किया हम लोगों ने। तृणमूल कांग्रेस का बात कब हुआ था? 98 में। हम भी कांग्रेस करते थे। हम कांग्रेस छोड़ दिया इसी के लिए कि हमारा ऊपर बार बार सीपीएम अटैक करते थे। हमारा शरीर में ऐसा कोई जगह नहीं है जिसमें हमको नहीं पिटाया, नहीं मारा। माई ब्रेन ऑपरेटेड, माई आईज आर ऑपरेटेड, माई बोथ द हैंड्स आर ऑपरेटेड, माई बेली इज ऑपरेटेड, माई लेग्स इज ऑपरेटेड, फुल बॉडी आई एम ए जिंदा लाश है। लेकिन तब भी मैंने तब देखा कि कांग्रेस सीपीएम का साथ अंडरस्टैंडिंग करते थे। हम बोला ऐसा काम हम नहीं करेंगे। बहुत दिन था, इतना वर्कर मर गया, इतना लोगों का जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, और इसको अंडरस्टैंडिंग करते जा रहा है। इसी के लिए मैं कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस बनाया था। तृणमूल कांग्रेस का मतलब क्या होता है? ग्रास रूट होता है, जो रूट में काम करते हैं। चाहे एक मीडिया पर्सन हो, चाहे लोकल रिपोर्टर हो, चाहे हो खेती करते हैं किसान मजदूर हो, चाहे ट्रक ड्राइवर हो, चाहे एक रिक्शा पुलर हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे शेड्यूल कास्ट हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, चाहे नौजवान हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे महिला हो, सबको जस्टिस दिलाना तृणमूल कांग्रेस का काम है। मैं 10 साल में जो था इतना सोशल रिफॉर्म्स कर दिया कि आई कैन चैलेंज एनीबॉडी। नोबॉडी कैन कंपेयर विद बंगाल, नोबॉडी कैन। वो तो फेक वीडियो करके बांग्लादेश से वीडियो बनाया और लेके दिखाता है बंगाल में वायलेंस हुआ। कभी नहीं हुआ, पूरा झूठा। सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है। वो क्या करते हैं, राजस्थान का कोई सिनेमा लेके बंगाल का नाम दे देता है। ये बीजेपी बहुत फेक है, फेक है, फेकू पार्टी है। काम ही ऐसा है, गलत काम करना, गलत बोलना। इतना दिन तो है, क्या किया मेरे को बताइए। फिर भी वो सब बोल रहा था करप्शन का बात। हम गोवा का बात नहीं करेंगे, फेलियो साहब कहेंगे, चर्चिल साहब कहेंगे, बलंका कहेंगे, किरण जी ने कहेंगे। लेकिन अगर बंगाल में एक रास्ता में पानी भी जमता है तो जाके सीबीआई करता है, जाके ईडी करते हैं, जाके कोर्ट में जाता है, पीआईएल करते हैं। और जब गोवा में कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ में कोई आवाज उठाता है तो क्या कोई सीबीआई आया, कोई ईडी आया, कोई ह्यूमन राइट्स आया, कोई वुमेन कमीशन आया? नहीं आएगा। सब तो बीजेपी का आदमी है। और इसका साथ कांग्रेस का एक रिश्ता बहुत बढ़िया है। हम कांग्रेस का खिलाफ में नहीं बोलने चाहती हूँ। अगर कांग्रेस सोचे कि काम करना है बीजेपी को हराने के लिए, हमारा कोई इतराज नहीं है। हमें तो अलायंस बना दिया गोवा में। हमें तो एमजीपी पार्टी को लिए, फ्रॉड पार्टी को लेके एनसीपी पार्टी का जो थे 4-5 पार्टी मिलकर अलायंस बना दिया। दिस इज द ऑल्टरनेटिव। इफ यू वांट्स टू ज्वाइन, यू ज्वाइन अस, नो प्रॉब्लम। आप नहीं करेंगे, इसी के लिए और कोई नहीं करेंगे, ये बात ठीक नहीं है। देखिए, डेमोक्रेसी में एक रिक्शा पुलर का वोट का जो भाव है, एक टाटा बिरला की भी वोट का वही भाव है। Nobody is a jamindar in that way in our democracy. Everybody is together and everybody is working together. मैं गोवा में ये बात जरूर कहना चाहूंगी, तृणमूल कांग्रेस ऑल्टरनेटिव बन गया। आप लोगों ने जो चाहते हैं, चाहे फॉरवर्ड पार्टी हो, चाहे एनसीपी पार्टी हो, चाहे एमजीपी पार्टी हो, हमारे साथ कोई मर्जर हो गया, कोई अलायंस हो गया, यही
सबसे बड़ा पोटेंशियल अलायंस हो गया। अगर ये अलायंस में और कोई आने चाहते हैं तो वेलकम है। अगर आप डिवाइड नहीं करने चाहते हैं वोट तो आ जाइए, एक साथ में काम करिए, हमारा कोई एतराज नहीं है, लेकिन वी विल नॉट अलाउ बीजेपी टू विन दिस टाइम। उत्तर प्रदेश में भी हारना चाहिए, पंजाब में भी हारना चाहिए, गोवा में भी हारना चाहिए, हर जगह में हारना चाहिए। इसी के लिए जो जगह में ऑल्टरनेटिव है हम उसको मदद करते हैं, लेकिन जो जगह में मिलने का बाद भी बेच देता है उसमें क्या करना चाहिए, आप लोग ठीक कीजिए। आई थिंक गोवा द पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। I can assure you, for women we have given some schemes, for youth also we will give the scheme, for students also we will give the scheme, for fishing also, fishing up also we will give the schemes, for fishermen, for the transport workers, for the food business. We will find out all the areas and wherever the opportunity is there, we will do our best. गोवा इज ए स्मॉल स्टेट बट इट्स ए ब्यूटीफुल स्टेट। गोवा से सनराइज सबसे सुबह होता है और सबसे ज्यादा तक रहते हैं। गोवा मीन्स इट इज सनराइज ऑफ इंडिया। इसी के लिए वी कैन एश्योर यू दैट आज चर्चिल जी ने बलंका ने ज्वाइन करके सबको लेके, आप लोगों को लेके जो काम किया, इट इज द बिगिनिंग। It is the beginning. Today is a historic day. Let us give our message to the people who will fight the battle whatever it comes. And we will bolt out BJP. Let's rest assured to all of you. जितना धन इसके लिए आने पड़ेगा हम आएंगे, हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। गोवा का आदमी गोवा का चीफ मिनिस्टर बनेगा, गोवा का डेवलपमेंट गोवा का आदमी करेगा, लेकिन हम लोग मदद करेंगे। और हम चाहते हैं करप्शन तो थोड़ा कमती हो, थोड़ा एनवायरमेंट बचे और पब्लिक अच्छा रहे, समुद्र माता गौवासी अच्छा रहे, चर्च अच्छा रहे, मस्जिद अच्छा रहे, मंदिर अच्छा रहे, गुरुद्वारा अच्छा रहे और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम करे, प्रेस मीडिया आजादी से काम करे और आप लोग जो है आप लोग भी अच्छा से आगे बढ़े। आप लोगों ने आगे बढ़ते हैं तो सबसे अच्छा, सबसे दिल हमारा खुश हो जाता है। हम अपना के लिए नहीं आया, हम आपके लिए आए हुए हैं। एक बात है, रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत एक से होता है, हजारों से नहीं। एक बात याद रखना, रोशनी चाँद से होता है, सितारों से नहीं। मोहब्बत दोन फुलांचो काल, ठीक बोलता है, दोन फुलांचो काल गोवांचे नबी सकाल। इसके लिए मोहब्बत होता है। अरे मोहब्बत आप करेंगे तो प्लीज फ्लाई योर फ्लैग। देखो 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 कितना फ्लैग फ्लाइंग। आई विल नॉट स्पीक एनीथिंग मोर। This is the message I am carrying today, and this is the message you carry today. It's a really, I am happy that Goa mother is smiling, Goa brother and sister is smiling, my Goa sweet Goa is smiling, Goa sea is smiling, church is smiling, temple is smiling, mosque is smiling, Gurudwara is smiling, and all the brothers and sisters of Goankar, they are also smiling. Let us hope for the best. You will win the election. You will win the election. We will win the election. We will win the election. We will win the election. This is the option. Please accept us like your kutumbo. We are your family members, and I want to see there should be a good relation between you and us. Thank you so much. Thanks a lot. Jai Hind. Vande Mataram. जय हिंद, वंदे मातरम, जय गोवा। Thank you, Lily. Oh, ball. Oh, I am so happy. Bengal, my election started that. কি যেন বলেছিলাম, ক্ষেত জাতলো
बीजेपी का खिलाफ में खेळ जातलो खेळ जातलो खेळ जातलो Fish and football are two common factors when it goes. खेळ जातलो पॉलिटिकल खेळ जातलो वो खेळ दांड्या एवढा सुरू झाला आणि वो खेळ बीजेपी गव्हर्नमेंटाक कामार करतलो खेळ जातलो खेळ जातलो दांड्या कोण आसा हे ग्राउंड आसन सचिन ब्रदर्स हाची फुटबॉल टीम हांगासान सुरवात जाल्ली आणि हेच ग्राउंड आसन the political revolution begins.